یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. درود بینندگان ارجمند برنامه تفریحی یادی روزگار شیرین. اینک با یک جهان مهر و محبت به اندازه باز هم مهمان کاشانه های پر از صفای شما گردیدیم و چهره امروزه برنامه ما است یک نفر هنرمند محبوب و توانا، هنرمند نامور مردم تاجی، هنرپیشه مردمی سابق اتحاد شوروی جورابک نبیوف. سری سفره ما حضور دارند مهمان بسیار ارجمند، هنرمند محبوب و دوست داشتنی، هنرپیشه شایسته تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده. خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. می رویم با آغاز شناسایی های شما با جورابک نبیوف. ما در حقیقت از آوان کودکی از ثبت و نواهای استاد بزرگ جورابک نبیوف با خبر هستیم، آگاهی داریم و چه خوش است که امروز در برنامه در قطار دیگر استادان و صنعتکاران ورزیده حیات و فعالیت استاد را جای گذاشتید. بسیار باعث افتخار هست و در حقیقت استاد جورابک نبیوف در جاده موسیقی سنتی بسیار یک سهم بارز خود را گذاشته توانستند. سرود و آن مقام هایی که استاد سراییدند و در دل ها تا امروز جای دارد و سرود های ایشان ماندگارند. وابسته به همین سبک سرود ایجاد کنی استاد جورابک نبیوف شما چی گفته میتوانید؟ میدونید من فکر میکنم البته ما در این جاده حالا شاگرد هستیم و تنها گفته میتوانم که استاد بسیار مکتب بزرگان موسیقی سنتی را از خود کردند. سر کرده از استاد زنده یاد بای محمد نیازوف درسی سبق آموختند، یک چند سرودها را همراه یک جای کارم کردند و در برابری این از شادروان برنا ایساق و نیز بسیار چیزها را آموختند و فکر میکنم از استادان شش مقام سرا عموما موسیقی سنتی حرفوی بسیار همون صاحب مکتب هایی که با یک اسلوب خاصه خود به واسطه اجرا میکردند و ایجاد میکردند بهره ور شدند و اگر اهمیت داده باشید اکثرا استاد تکیه میکنند به صوت و نواهای استادان زنده یاد صادرخان حافظ خوجندی، حاجی عبدالعزیز سمرقندی و از استادان دیگری وادی فرغانه توکل قادر و فتح خان محمدعلیوف، جور خان سلطانوف، عارف خان حاتموف که به واسطه ثبت های آنها را گوش کردند، در همراهی آنها در یک چند چهارمینی ها اشتراک کردند و همین میدونید این استادانی که نامبر کردیم در حقیقت یک مکتب بزرگ خود را گذاشته توانستند تکیه به همون شاخه های اساسی موسیقی سنتی شش مقام و استاد جورابک نبیوف در این جاده موفق نیست شده توانستند. Gargındın öter nala yüzarin keçelerde Gargındın öter nala yüzarin keçelerde Bilmez niteyim mahfuzarin keçelerde Zehre yarılır derdi fıratımda gönlüm ahi geçer
ok kabi yarim keçelerde ahi geçer ok kabi yarim keçelerde yoktur gam rancı alamı kaybudunuz ya hacrin deminin hamdem yarim geçelerde ağzıda mıdır şam-ı seher nıflı şarap lali gamdur defni kumarim keçelerde lali gamdur defni kumarim keçelerde Yârim mezarim keçelerde Bulgusu durur Yârim mezarim keçelerde Gerdimden öter Nâle yüzarim keçelerde Bilmezlikteyim mahfuzarim keçelerde ба наздикӣ ду китобашон аз нашр баромадане ки чоп шуд ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам ба забони ӯзбекӣ ки ҳар як китоб зиёда агар хато накунам аз 400 саҳифа зиёда аз 500 сурудро дар бар мегирад. бисёр эҷодиётҳои фаровон доранд медонед дар зарбҳои гуногун бо шеърҳои ҳам шоирони классик ва ҳам шоирони имрӯза муосир бале шеъру ғазалро дуруст дарк мекунанд дуруст таҳлил карда метавонанд яъне вазни арӯзро хуб мефаҳманд бале ман ҳар боре ки хуҷанд меравам кӯшиш мекунам як бор аҳволпурсӣ кунам дар омада дар хонаашон салом алейк аз масалан суҳбаташон бохабар шудан барои чун устодон моро ҳамчунин тарбия карданд дар гузашта низ аз устоди зиндаёд бой муҳаммад ниёзов чун ман пайваста дар хонадонашон будам кӯшиш мекунам ҳар дафъае ки ба аёдати падару модарам меравам ҳатман устодоне ки ҳастанд ва имрӯз мо бо онҳо ифтихор дорем як сари қадам аҳволпурсӣ мекунам ва анамун суҳбату анамун маслиҳатҳое ки медиҳанд анамун роҳу пайкоре ки масалан имрӯз устод ҷӯрабек набиёв ба синни 85 расиданд давоми 85 сол чӣ қадар роҳҳоро тай карданд чӣ қадар масалан машаққатҳо буд чӣ қадар азобҳо буд дар роҳи санъату ҳунар бале аз ин чизҳо ёдовариҳое карданд зиёд ки ба мо нақл мекунанд албатта ман фикр мекунам шогирдони устод зиёд ҳастанд ман чун шогирди ғоибонаи он касам агар бошам ба ман муяссар шудааст масалан чанд маротибае ки будам дар хонадонашон дар чорабиниҳо дар консертҳо аз маслиҳатҳову аз суҳбатҳои устод бохабар шавам воқеан ҳам ҳаёту фаъолият ва эҷодиёти ҷӯрабек набиёв як мактаби бисёр бузург аст ва шоёни омӯзиш ҳам ҳаст ва имрӯз месазад ки насли ҷавон ҳунармандоне ки ин роҳи бисёр пурмашаққат яъне 6 мақом сароиро пеша карданд месазад ки аз мактаби эшон баҳравар бошанд ва
بیاموزند. وابسته به مقام سرایی جورابیک نبیف شما چی گفته میتوانید؟ زیرا بسیار ژانر مشکل و دشوار است. بله، هر یک کس من فکر میکنم هر یک هنرمند موافق طبع و ذوق خود سرود رو، شعر رو، غزل رو انتخاب میکند یا اینکه کسب خود رو انتخاب میکند. چیزی که شما گفتید، شش مقام رو به دنیایش وارد شدن، از آن بهره گرفتن، برای خود غذای معنوی گرفتن، روحیه مردم را بالا برداشتن، این وظیفه هنرمند اصیل است و فکر میکنم در این جاده سهم استاد نبیوف بسیار کلان است. زیرا در مثلا انسامبل هایی که کار و فعالیت کردن، یک چند مدت راهبری انسامبل نیز بودن. اگر خطا نکنم در همون تئاتر کمال خوجندی اون وقتا ما کودک بودیم، به چهاربینی ها به ولایت همراه استاد ما آمده می رفتیم. یک انسامبل دردانه نام داشت، راهبری اون رو بر عهده داشتن و یک چند شاگردان، یک چند نوازندگان همراهشان کار و فعالیت میکردند که بیوسته سرودهای شش مقام رو از خود میکردند و فکر میکنم انا همون سرخباری آرامی جان، ساقینامه عراق بخارا، اوفر عراق بخارا، اشاق سمرقند، اشاق صادرخان، صوت پنجگاه صادرخان، سهگاه صادرخان در اجرای استاد بسیار خوب و گوارا برآمده است. با این سرودها استاد به دل مردم جا شدند. زمین و آسمان من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی در این دنیا که بی رحمی و بی مهریست بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. دلم را در جهان جستم، کسی بهتر نمیداند، بهین هم داستان من توی مادر، توی زیرویت نور میبارد برای زندگانیم، چراغی دودمان من توی مادر، توی مادر، چراغی دودمان من توی مادر، توی مادر.
زبان مردم آموختی نه درس صرف و نه هم استادی زبان من توی مادر سرودی اولینی من سرودی آخرینی من سرودی جاویدانی من توی مادر سرودی جاویدانی من توی مادر дар бораи шахсияти Ҷурабек Набиев шумо чӣ гуфта метавонед? шахсияти устод хоксору заминӣ ҳастанд. масалан бо ҳама як хел муносибат доранд. хеле ки ман дар боло гуфтам, гарчанде ман шогирди он кас нестам, лекин борҳо мушоҳида кардам ки ҳам ба шогирдон ҳам ба мухлисон бо як чӣ гӯям, бо як меҳру муҳаббати самимӣ, бо як хислати хуби инсонӣ рафтор доранд, одобу кирдор доранд. ва фикр мекунам ана ҳамин дӯст доштани санъат буд ки устод Ҷурабек Набиевро имрӯз дар байни на балки дар Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон низ бисёр як обрӯву эътибори хоса доранд. ва ногуфта намонад ки якчанд сурудҳои шашмақоми Хоразмро низ бисёр дар дараҷаи аъло иҷро карданд ки худи мақомхонони онҳо баҳои баланд доданд. ва то имрӯз мегӯянд ки мисли устод Ҷурабек Набиев касе масалан сувораи Хоразмро ё ин ки чоргоҳу сегоҳи Хоразмро иҷро накардааст. аз ин минбари бисёр баланд ба чеҳраи имрӯзаи барномаи мо устоди шашмақом Ҷурабек Набиев шумо чӣ гуфта метавонед? ман чӣ мегӯям? ман албатта ифтихор мекунам аз оне ки имрӯз мо чунин устодони бузург дорем. дар гузашта мисли Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов, Бобоқул Файзуллоев, Аҳмад Бобоқулов, Нерё Аминов, Барно Исоқова, ҳоҷи Абдулазиз Расулов, Содирхон Ҳофиз, Маъруфхоҷа Баҳодуров, Бой Муҳаммад Ниёзов, дигар устодон ки дар ин мусиқии суннатӣ саъю талош карданд, як навгониҳои зиёд дароварданд ки аз ин мо имрӯз баҳра мебарем, худи мардуму шунаванда баҳра мегирад. ва устод Ҷурабек Набиев низ такя ба анамин кору пайкори устодон имрӯз дар ҷодаи санъат устоди беназир ҳастанд. мактаби худро аллакай баргузор карданд, яъне ки он суруду оҳангҳое ки эҷод кардаанд, ман фикр мекунам дар ана ҳамун пардаҳои мондагори мусиқии суннатӣ тавлид ёфтааст. он шеърҳое ки интихоб мекунанд, ман дар худи шодравон Бой Муҳаммад Ниёзов фақат ҳамин чизро мушоҳида мекардам. дар устод Ҷурабек Набиев ҳам ҳамин чиз ҳаст. кай вақте ки масалан хонашон нарафтам, ҳатман дар дасташон китоб аст. шеърро дар худ хуб ҳазм кардан, яъне ки ба маънои ана ҳамун ғазалу тарона расидан ва ба мардум расондан, бале тавассути оҳанг расонидан, вай таъсираш аллакай дигар хел мешавад. ҳар як калимаро бурро тала, ин ҳама медонед, ин ҳама меҳнат аст, ин ҳама заҳмат аст, аз болои худ кор кардан аст. чун имрӯз устод дар синни 85 ҳастанд ва анамун сурудҳое ки эҷод карданд, якчанд сурудҳо масалан бо ғазали камол ёри мо сарви баланд аст бигӯем баланд, ё ин ки маҳи ман алам ба олам шудаи ба дилрабоӣ. ин хел сурудҳо бисёр доранд, медонед. баъд дар эҷодияти устод агар аҳамият дода бошед, ана ҳамун мағз шеъру ғазалҳову таронаҳои интихоб карда шудаанд ки аз ҷониби кам ҳунармандон ин ғазалҳо истифода карда шудааст. якчанд сурудҳояшонро то ҳатто ман аз китобҳо масалан вақти аз худ кардан ба шогирдон омӯзонидан шеърҳояшро ёфта натавонистам. бевосита тавассути худашон тавассути фарзандошон ҳамсӯҳбат мешавам ки ин ашъори кадом шоир аст, шоири муосир аст, шоири классик аст, ва аз даҳони худашон навишта мегирам. яъне ки дар интихоби шеъру ғазал низ бисёр як
نازک بینانه و بسیار یک مهارت بلند دارند، زیرا که میخواهند برای شنونده چیزی دلرس و نو و جدید پیشنهاد کرده باشند. سلامت باشید. خب چی تمنا و آرزو دارید؟ تمنا البته آرزو میکنم که استاد تنصیحت باشند، چون بسیار شاگردان زیاد تربیت کردند و امروز در مثلا در سنی مثلا 85 سالگی باز هم من فکر میکنم دعاگوی فرزندان و شاگردان هستند و باشد که همین سبک و اسلوبی که استاد نبیوف دارند در آینده جوانان ما، نورسان ما، پیروان و مخلصان موسیقی سنتی این مکتب رو ادامه دهند. باز چون این مکتب های زیاد تولید کرده توانند در آینده تکیه به کار و پیکار این استادان بزرگان و فکر میکنم وظیفه ما نیز هست که باید سرود و ترانه های استاد جورابک نبیوف و دیگر استادان را برای شاگردان، برای نورسان باید پیوسته تلقین کنیم، زیرا که از این چیز باید حتما باخبر باشند. آن نوگانی هایی که آن ضرب های گوارایی که توسط همون آهنگ ها ایجاد کرده اند در حقیقت ماندگار است. از این میدونید باید دنیا برای خود چیز گیرید، زیرا که مثلا سرود به سرود مانند می شود، لیکن انامون صاحب مکتبی خود را در انامون وقتی هنگام ایجاد کردن، اجرا کردن، بیان کرده توانستن به دل مردم، به دل شنونده راه یافتن، این کاری بزرگان است و کاری انامون صاحب مکتبانی هست که در حقیقت در این جاده جان فدا شدند. سلامت باشید. بینندگان ارجمند، این بود برنامه تفریحی یاد روزگار شیرین که اطراف چهره امروزه برنامه هنرمند دوست داشتنی، هنرمند نامور مردم تاجیک، هنرمند مردمی سابق اتحاد شوروی جورابک نبیوف ما صحبت داشتیم با هنرپیشه شایسته تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده. منظور شما گرداندیم، برای دعوت ما رو پذیرفتن و صحبت بسیار صمیمی به شما اظهار تشکر میکنم. سلامت باشید. از این منبر بسیار بلند به چهره امروزه برنامه جورابک نبیوف پیش از همه تندرستی، سعادتمندی و عمر دراز بارفاه را تمنا میکنیم تا برنامه های من بعده سربلند و سعادتمند بمانید. حسرت تا کی گل در کنارم میکنی، اشک حسرت تا کی گل در کنارم میکنی، از خدای خود نمیترسی و زارم میکنی، گوش بر قولی رقیبی بیچارم میکنی، از برای خاطری اغیار خارم میکنی، من چی کردم که این چنین بی اعتبارم میکنی، آتشی شوقی دو جانم اکرار، شمسان دارم دلی سوزان و چشمی اشکبار، میخورم خونی جگر چون گل که دستی روزگار، گر بدانی حال من گریان
شوی بی اختیار. ای که من از گریه بی اختیارم میکنی. سری سودای توتیا کردم به چشم خویش خاکی پای تو. گوشتی یک یک بیان سازم من از غمهای تو. روزگاری آنچه با من کرد استنهای تو. گر بگویم گیریه ها بر روزگارم میکنی. من چی کردم که چنین بی اعتبارم میکنی. بی اعتبارم میکنی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوان.